budget puthokre ko Manipur se Manipur priya le rabina center puthokan se da madura golden opportunity ma phange center da haidi center na putho banina Manipur puthokta banina hana le rambadugi Manipuri puthok sri prepare to di ko budget maduna taba center na putho banina dum khara ngamme haidi Manipur gi praja se am warabnina displaced person le liberation humpu se gi moi se gi achoba paisa ka thada si erubang to gi se ka budget to push to bayai input patient bayai ada major push amat piram bayai ba madu me am to yam chawna reflect to adigi Manipur se flood tawi yam waiba madu me am dam reflect taw deba maduna tapdi akoina wariba akoina kapiba Manipur gi suffering se ani ni ko political suffering ama human suffering ama khwai loibda akoi gi economic suffering se masigi se haji irang le di mi se pesa tanaba income le rakte er pesa le rakta besina masi kada da indicator tholake hakanda naha se ahan sing se di moi se di activities amana chakadeba naha sing se yam luiba naha sing se aduna ne khoi gi naha sing militant activities adagi atop activities yam dai se naha di khangba ngambagi kitang wabanina masaru e du sagalai banina madugi me amda tahawda basina luni aduna center da khoina haibe se May 3rd yodringai da akhoi gi PR legera PR leroira mana le system se akhoi ne prajati PR le su amane su government edim nei neba PR ogera popular government ama any government lai bado people friendly ohen bi me ana hajage people friendly ohen ba ani subada akhoi gi projana wari ba kholau me se tahan biu hai tabiu hai ba ma masi kari gi noina masi tahan biu hai kan se da praja ji makhani ani thongna lei amana icham chamna hana leramba mse se mayum nei ba praja ma irang sidagi amana mayum de leiriba akhoi wai sanari ba khoi se mayum leiba category da chingdoi ne ba akhoi ne wa ba ma adu mayum lei ta ba sigi khuwa sina kai nom ne ba mangda tumba ga chapani hai ba akhoi displaced person me anu lei unaba tan mo habse akhoi mangda lei ba chai ani mangda lei di kok chi kai nom tawra ani ba aduna makhoi se hojik yam lubam na makhoi ne wari ba kholau tu hai ba ngam de ba government sida hek hairu matam da moina list gi helok thok pini hagumba adagi category do ka hata ne kai complaint to no adu amagi awaba tu phungdo pangam de ba society oita di government oita di matu kari government no hai question ma lai ba aduna PR ogera people's government ogera people friendly obiu projagi awaba je khangbiu madu khangna tabak to biu ne thamje ai oja Satiyajeet tung lakjage oja Satiyajeet aina khoi gi oja Chandrakumar da su hangjaba haibidi hojik si khoi gi governor khoi gi president rules se sangna leiba targadi habidi masi advisor ma appoint tawgadabne habasi haini adumakpu hojik maksu advisor se hojik su appoint tawdri haye oja Satiyajeet masidani advisor se appoint tawdabanina ngasagi chief secretary ga governor ga sina dum leibanina masida anova leader ma semakadra leiriba 32 sitsi degi manung degi kanano ma semakadra haibasineba adumakpu aina oja Satiyajeet da lakchani wafamna haiba khoi president rules almost 2 months hele 2 months hele abasibokta haiba sida karigi damakta haibidi khoi advisor ma appoint tawdabano haibase sigi matang sida oja Satiyajeet amtang thambi khoi legal issue to happet thambi khre ko adu sesita kina thamjaning bjo khoi administration gi si akhoi tamo si chief secretary biramini ko aduna tamona so ena khangbini khoi gi department se happet yame 50 plus lego masi minister trying to ina hana adi khoi gi kano le rabni kai go popular government minister trying to le doini chief minister le doini adi chief minister duna magi advisor mayam le doini political advisor adu advisor mayam le doini em yame work to the mission adu masile ne pakat human problem ama le khoi si the human problem adi suppose mission phana haira basu adagi hangbiri ba khoi le sine phana haira basu department ni phu yang khai si masi mi am tan deal torpada problem amadi oineba aduna PR system masina ni akoina advisor ena sumna hambikibdo advisor laita di magi power do kitang adagi file kai ki leiri me am mana paraga habit analysis tor pira di kra thuduineba aduna advisor laibana phatra habiki question amala aduga hana laibiki pa akoigi PR se Manipur gi experience ta PR yam laibabda neinarabdi Manipur si amane trama bani duni atoba to yam sang lai yam phabanate phabagi symbol nate masi jajabta indicator aphaba indicator nate masi amarumda si yam laiba kan se advisor leradi thabak tu kha yang sangadra haibidugi issue ne hoji lerise masi akoina thamjing matamda hoji laikidra sangdurakadra haibase masi akoina haibi yaroi masi kanana haidu kanda BJP central leadership ne decide to gadabane ba kaiguna kanda impose to jumoy tawani
adagi kano lokthokpaju moi lokthokpani CM lokthokpaju moi lokthokpani natra adura akhoi India gi kitang problem am leibase akhoi gi internal party democracy and akhoi suppose hoji BJP gi MLA kunthani thoi leiba kuntha tele ngata akhoi jan thambe ki bada mugi leadership crisis leibi mali khole have kan da karigumba party ma leitar de karigumba MLA yam leiradi moise leadership crisis to always leineba kariguna kar miu ba se oiriba sikilo minister oining ni chief minister lu oining neba adubu system ma leiradi election haibam leiba akhoi election to se kaino hakan da candidate thola matungda afaba ma khali neba aduna MLA mayam dudagi kamaina leader khan ge tagi haibase yamna afaba system ma su leifam thoi mase India gi system da India gi political parties singi marakta basi se akhoi kitang leiba mande ayamna high command hairaga sum chatpa masi sigi phattaba amna akhoi gi meeting se mathak gi thadara abnina local leader mem emerge toropase somda one one boy na Delhi ro na chalaga haidi side gi mayam sigi ai gi leibe MLA mayam sigi tagi mogi leader oi gi habe mahutta Delhi ro do attention leibase masi gi reflection amani masi gi reflection kadai de mami tar ke hakan irang lai goding Delhi do chain manne karium tore aduna ngasi ngarang su pauta bi rangwani adu kau kre adu lau adege mayam se Delhi do air dash tor je pai pai chali se masina takpadi hairi ba mayam remote control tor se Delhi de gi loi sanare maduna masi gi se amorom da phabsu lai phatta lai adu phatta bani hena yami kai gun hakanda akhoi gi sile biri ba MLA mayam se mosi akhoi gi side gi mahutta Delhi rom do ina attention Delhi have a center kano dini ko adumna lei masi jo khini yam thamjaning ba kan se da hojikta akhoi gi leadership ki aregi akhoi gi role of MLAs pia lai ba se da mayam hang kanda pia lai de chume mogi executive power haidi masida lambi semu sida taw have executive power de lokthok khre MLA mayam se dagi adubu MLA amada lai ba privilege right atei du lokthok te ba suppose ma adum hanigi privilege mayam loi phangni wangang ba yai loi yai ba only executive power lo sem ba khotpa dai ba magi power du lokthok pai wani suspended or ga tham animation na suspend or tham bai wane ba atokpa right mayam du lai di ba aduga khoi praja mayam na pia se laikedra ha kanda bukhoi da yakana handaki marak che nong ni ne na pa kan che da mukui kari tawrigi have question ama la eba kari tawrigi la ge ha ta Delhi please taw doira nataga Manipur gi praja please taw doira adagi Manipur gi praja sawhan doira sawhaloi doira nataga Delhi gi leader sawhaloi doira ani sigi yengraba tamna koina pamisina makoi singse moina hana lermi ba adagi masagi wakhalon akoina elect taw makoi se akoi je lead taw na akoina tha ki bane ba akoi je lead taw na haibidi akoi gi voice oi doini parliament da chalaga nataga na Manipur da organ assembly da akoi gi voice oi doini ba akoi gi voice oidoriba agi khwala oidoriba adege bot tadi pakoloi oidoi hai metra pakolo oidoriba mayam sina pakolo oidadana Delhi dege haire podoi na hairadi akhoi entire akhoi ngasai toriba election process adege praja gi makon jabra thola roeba masigi akhoi gi ahu ba ma handa marak sum urei se masida praja da pena da bam lei aduna election che mayam sum haina matam da mathangi election daga di aduma mi tarakadra hadi afaba praja ga mochen ba adu message da akhoi na hajaning bamna akhoi na khali ba MLA hojik lebi ba humpu sigi mo gi responsibility da yam chauba role ma leiba madu kari na ka muji thong ne ba praja ga government gi marakta khoina thong akhoi gi ngang ba ya da ba assembly da ngang ba adagi mayam tok da ba ya da makhoi da tobi doi ne ba makhoi gi thong we ba sida makhoi gi role Manipur gi la kuntha da gi ne fu chak average higher sine masi gi mi humpu da handara ga humpu sina loi khana doi ne ba aduna makhoi gi role yam chawi da responsibility am lei aduna mayam na makhoi da chera su mo sauba ya de ke na ka da makhoi di makhoi mayam du gi khol oi roge thabak tawge na mai soldier da hapaga khong thangjang graba ne ba aduna ni praja me amna saura ise haba sima thamjage ba adagi hojik le pakan se da central leader se da khoina nungai ta ba se akoi gi hek hor pa dig me third se so che yedi sudore ngasai ni me sudo che yedi suba si amna phaba na te ba central leader sing se na akoi gi sim tokan da Manipur gi crisis hek nonga laga train accident thoi prime minister dumleng bi amma ma chali adagi hojik sung karo da yam nungai te ko mi si khotna Jammu Kashmir da Pahalgam gi tawak ba du akoi shock oi phatte adubu message da pi attention du baina akoi sida attention pibi da bra center se aduna center se akoi gi prime minister na akoi gi yaptoina north quite chapani haiba ma se 74 times adubu akoi harina irang leitingai da di lai adubu miu bina pam si di miu begi war ka da nuara kan da luhomba lakba budi yungi anaba lakba dina nuai ba luhomba dri lakba aduga migi kaino gumba awaba tarba gumba kainum kan de lakta bado madri phati aduna leader ai sidi michang mikhai na biya ti leader ai sidi sidi moi sidi MP ani khatani
aduga plus moisidi handaksu handaki 2000 hanagi election ga handaki 2024 MP election je north is BJP ki performance kida hande ba hanadagi MP masing hande Manipur zero chali ni hanu tu ler baduna aduna maduri noi tabra amadudi ai khangdre ko madu le ka da khoina leader di ma adu ubaya di macha oina loi chap manana yenga da bani hai basi matham jage ba mathang si da khoina thamba na BJP ki leadership yam toina hai basi hanagi Congress parliament tamda tyranny of distance haji Delhi dagi da Manipur se lapanina distance lapanina akhoi ki kana bajum da phangdi number 1 leader chatre anusubada akhoi ki project locally ba map amta thungdra hai bane ba akhoi la adi madu awon ba malakani lambi si sit nangani development lakani adagi akhoi ki scheme mayam loi phangni ha kan se da akhoi nung ubana madu ki khitak ona taina ba ma haji habi na ba mayam do laktaba kan se da poche anihum suye ba masi handak sina example hai bu handak ki budget puthokre ko Manipur se Manipur priya le rabina center puthokan se da madu golden opportunity ma phange center da haji center na putho bani na Manipur puthokta bani na hana le ram badu ki Manipuri puthok sri prepare to di ko budget che madu na taba center putho bani na dum khara ngam me ba haji Manipur ki praja se am warab ni na displaced person le ribari sing humpu se gi moi se gi achoba paisa ka thada si e rubam to wi se ka da budget to push to ba yai input mission ba yai ada major push amat piram ba yai ba madu me am do yam chaw reflect to adigi Manipur se flood tawi yam wai ba madu me am do reflect to deba madu na tak di akhoi na wari ba akhoi na kapi ba Manipur gi suffering se ani ni ko political suffering ama human suffering ama khwai loi ba akhoi gi economic suffering se masi gi se haji irang le di mi se paisa tan ba income le rakte er paisa le rakta ba sina masi kada da indicator tholake ha kan da naha se ahan sing se di moi se di activities amana chakane ba naha sing se yam lui ba naha sing aduna ne khoi gi naha sing se militant activities adagi atop activities yam dai se naha di khangba ngamba gi kitang wa bani na masaru e du sagalai bani na madu gi me am da tahog da basina luni aduna center da khoina hai ba se me 3rd yodringai da akhoi gi PR se PR legera PR le roira mana le system se akhoi ne prajati PR le su amane su government ne nei ne ba PR ogera popular government ma any government lai ba do people friendly ohen bios me ana hajage ba people friendly ohen ba ani su bada akhoi gi projana wari ba kholau me se tahan biu hai tabiu hai ba ma masi kari gi noina masi tahan biu hai kan se da praja ji makhan ani thongna lei amana icham chamna hana leram ba mase se mayum nei ta ba praja ma irang si dagi amana mayum de leri ba akhoi wai sanari ba akhoi se mayum lei ba category da chingdoi ne ba akhoi ne wa ba ma adu mayum lei ta ba sigi khuwa jina kainom ne ba mangda tumba ga chap ani hai ba akhoi displaced person me anu lei unaba tan mo have se akhoi je mangda lei ba chai ani mangda lei di kok si kainom taw ani ba aduna makhoi se hoji khiam lu ba na makhoi se makhoi ne wari ba kholau tu hai ba ngam de ba government si da hek hairu matam da moina list gi helok thok pini ha gumba adege category do ka hatare nu ne kari complain tori no adu amagi awaba tu phungdo pangam de ba society oita di government oita di madu kari government no hai ba question ma lai ba aduna PR ogera people's government ogera people friendly obiu projagi awaba je khangbiu madu khangna tabak to biu ne thamjagi okay thank you very much Oza Satyajit yam marik chumba warol thambiri ai boina ai Oza Satyajit laksage Oza Satyajit na kalamarom da khoi pabung na su thambi ba duga Oza Chandra Kumar na su thambi ba khoi gi high command gi matang si high command gi matang si da high command na ne ba na kalamarom da government of India na hoji akhoi gi maitai madi kuki ani gi marakta ai di proxy war taure aduna lansi lotion dribani habdi cookie sing se proxy soina seasonare habji khangdana lerebane even hauzik akoi gi Oza Chandra Kumar na panbiri do even akoi gi MLA sing sigi marakta laiba dispute sisu high command ne lehan bane bauza cookie and maitai gi marakta laiba dispute sisu high command na ne ba ngasai gi people mandate the duty discharge to gadaba do ngasai gi songi high command gi do dum ta dana lairabani na Oza Satyajit kari gumbam ta tau bangam dreba everything whatever ngasi thoi ba mam se masi high command gi creation ne hai basida haiman ba thokla roi ta bandum ba statement am kangne ba Oza Satyajit aduna masi gi marum da hidden agenda khara di lairi hai base mayam na khangda di natte ba aduna hauji khoi gi Oza Chandra Kumar na panbi ba tha taruk ta nate chahi amada nate chahi ahum until and unless conflict na lotion repaudi chahi ahum bho laigani haibagi sigi sisu
ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯍꯦꯟꯁꯟ ꯂꯩ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯃꯗꯨꯃꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯂꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯇꯌꯖꯤꯠ ꯀꯔꯤ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯁꯨꯝ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯄꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯃꯇꯜ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ ꯄꯥꯏꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯌꯥꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯦ 13 days ꯌꯥꯝ ꯇꯨꯔꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦ ꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯖꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯗ ꯍꯤꯠꯂꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯐꯠꯇꯦ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯇꯥꯔꯕꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ प्रजाना खनबा अमा मतोने थादरक अमा मतोने थादरक पदुदी अखोनि हाइनरिबा सिदि हाई कमाने सिदि मिलिटरी स्ट्रक्चर ने मसिदि फत्ते चेनो कमान लेबसे मसि चेनो कमान सिदि प्रजादगी थोलकदब लीडर इमर्ज तोरकदबनि लीडर हैबसे प्रजादगी थोलकपदुगा मथके थादर पगसे मथते थादर पसिना खितंग प्रजागा समनदब मिसुम लाप यावेब हाइ नगनरदि खंगनरदि लीडर दुगा अदुना प्रजाना गी मिहुन प्रजाना पामजे करिनो अदुगा ग्राउंड वर्क ता थबक तोरकतदि आइना ग्राउंड वर्क ता थबक तोदि थबक तोबदसु खरा होरेबा अदुना मसिगी स्ट्रक्चर जे फत्ते हाई कमांड की स्ट्रक्चर जे फत्ते ने याम तोइना हाइबीबा अदु मसि अखोइना पार्लियामेंट मतमदा मोइना लाक मतमदा बीजेपी ना लाइ हौजिकति अखोइना थर्ड टाइम पाइदोरे मसिदा न्यू चेंज अमा लाकद्रा हाइना पा मतमदा सिदि इहु होंगदबम लेरे सेम स्ट्रक्चर से मोसु फॉलो तवी प्लस मोइना साथीखिबा मानबा मोइना हाना लेरमबदुदगी को मोइना साथीखिनबा खरा तौकिबा माली हाइबसि माइ थमजगेबा मरक अखोइगी गसाइ सोमना हंबिखिबदा अखोइ पीपल की प्लस इंडिया की स्ट्रक्चर सेंटर सानब कांसिदा इंडिया से ब्रिटिश ना चक्र मतुंगदा इंडिया से अखोइगी लैंडलॉक ओइरे हरि इंडिया की यम लाइबक थीबसे इंडिया से ब्रिटिश ना चलम जायदा मखुंग अनि थुदेमी मखुय अनि थुदेमी येलोमदना इंडिया की इंटायर सिविलाइजेशन से अखोइगी इंडो एरियनियन अखोइगी कनोदा ईस्ट सब समनबा ईस्ट नता सोम वेस्ट समनबनेबा मसिगी से पाकिस्तान दि लौथोखरदि समनद्रेबा सोमदा वेस्ट सिना बांग्लादेश लौथोखरबदिना अखोइसे केम समनद्रेबा लैंडलॉक ओइबा अखोइगी लमजे मसिगी से कमायना तौगदगे कमायना नेशन अमा सागकदगे करी पॉलिटिक्स तौगदगे हाइ मतमसे इंडिया दसु लैंडलॉक ओइबदिना लंबी अमा फुदोकप मतमदा मागी लंबी दुला लेरिबा मीदु खन्नबा यादबनिना इसम समना हाइरबदा आइना लंबी अमा सोमना सेमना होनबदा लंबी दुला लेरिबा मीदु खन्नबा यादबनिना अखोइगी ओन सिटीजन अखोइगी लमसिदगी मी खरा खन्नबदि कछु काइदे ना खन्मनिना असोमदा कलादान प्रोजेक्ट अदु थ्योरी मैम थोरैसे मदुरे थोलकपनेबा सिसे याम लुबा अमा लेबा कानसेदा सपोज अखोइगी याम चाखटपा लम मी यामना ताबा लमसिदे वाहि सेनबसे पॉलिटिकली करेक्ट वाहि सेनदबा यादे सपोज अखोइसे लेबसिदा रिलीजन अमता मानरनु कुचुमता मानरनु अदु आइना कुचुदा ngang ba religion ngang busu yam chakhoba lamsingda yadeba masigi se example oina manipur da su chap manana thoeba kaigino hai pat da khoi manipur de religion loina lei community na loina lei manipur da lei sumana atopa lamda leiteba adubu india gi na yam lubasina masina british na chakkan da india na kamaina akhoi integrate tawi integrate to matam ja akhoi indian oina pura integrate taw hidarba haidi akhoi inthorok pa tawna chapada anoi adu हाइबे यादबा को टीवी चैनल दा हाइबे यादबा लोन फजदबा अखोइ साउनिंगबा मिट तक मिट खुबा कांगु काने सुम हारप कानसेदा इंटीग्रेशन सु ngमदबा बस इंटीग्रेशन ngमक्तदना अखोइ सिदा लेरिबा कांगु से अखोइ मसेन दा सु मु मदुगुंबा कैनो सु मु लेबा ए नंग संबा यादि अदु तवी खोले हेना मदुगी स्ट्रक्चर लेबा कानसेदा अखोइ से इंडिया दा सु फजने इंटीग्रेशन अदुगा मणिपुर गी दा सु अखोइ से इंटीग्रेशन लेतबसे मीसिंग से इथनिक बेसिस ता डिवाइड तौरप माली अदुना अखोइसे कम्युनिटी याम लेबसे सुमाइना याम लेबसिना अखोइसे पुंजन मंगमदबसे मसे अखोइगी सोसाइटी ओइना अखोइना खनगदब वाखदुगी मरकता फरक ताइ मसी एग्जांपल हाइबबु अखोइना कैनो म खन मतमदा अखोइगी लीडर मैम से अखोइजिक्ति सेंटर ना करक मतम सेंटर की मसीगी याम फजदबमना करको मतम एमएलए मैम को मतमदा कुकी एमएलए नागा एमएलए मैती एमएलए हाइ डिवाइड तौरसि इथनिक लाइन्स ने मसीजे मसीगी मुहतमाना पॉलिटिकल पार्टीज ता तमोइ जेडीयू की लेरी अदगी कांग्रेस की लेरी मैम से पॉलिटिकल लाइन्स ता सिविल सोसाइटी के लाइन्स अदवाने कोरक अदुदा माना तोरिबा स्टेप सिंग से अखोइ हाना लेरमीबा क्रिएट चपसिदा अमोइना क्रिएट थुकाइबा मानबा स्ट्रक्चर मु उइबो गय डील तोबसिदा अदुना प्रजाना येंग पसे अखोइगी सिचुएशन सिदा सेंटर ना कमाइना डील तोवे हासे मणिपुर प्रजाना यामुन येंगेबा या नंबदा अखोइगी मी सिंग से थुकाइरे अदगी सिविल सोसाइटी मैम से सुम वारी सानरा काने सुम लोसिलक्तनी स्प्लिट थोरकनेबा अदुना अखोइगी सिविल सोसाइटी मैम से चकनी हाइबा मा चलो हाइबा मा स्प्लिट थोरेसिनेबा अदुना याम कुइने वारी सानरे कै हौजिक से इवन इसम समने एग्जांपल नागागी वारी सानबा तब कुइने साना काना नागा हाइजे स्प्लिट थोरेसिनेबा अदगी मोइ लीडरशिप तुना सुम हनुरकनी वारको मतमदुदा मदवाना सरकार अदुबु मसिदे खेनबा अमदि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट दि मादि हुंगोय मादि मी तोखरसु अममु लाकनेबा होय अखोइदी
सिविल अखोई प्रजा ने प्रजा दी गवर्नमेंट की अखोई मुंगनब ngamje kai na kan da ngasai अखोई tamona thambi ke dubai na अखोई दी चान बगी खंदे या दी अंगांग फीस की खंदब या अतु मैम खन मनी ना अदु सस्टेन मूवमेंट में सस्टेन तो ngamje ba मदुगी मयाम सिगी मिउ बगी असोन बसे मसी सेनारागा अदुगा सोनब मी से सुम सोंदर पकान आगे खोलाव ngang ngamdabase मसे अखोई डेमोक्रेसी की महाव वाटपनी मसे सुम हंदरपनी हाइबसिमा थमजगेबा अदुगा अखोइना दिल्ली की प्रजा ngasai अखोइना प्रजा ने येंबा कानसे जब गवर्नमेंट ना सेंटर ना अखोई की पीपल से कमाने ट्रीट तवी पीपल ट्रीट तबसे अखोइना लीडर ट्रीट तबसे या मरु ओएबा अखोई की चक्र लीडर से मखोइना थीना तोरपसे थीन तोरप हाइदी सिदा मुलाव म कौबा सोमदम चलु हाइबा अदिगी लागा उनगेसु यादबा हाइबसे अखोई की रिप्रेजेंट तौर चखिबा लीडर मा लाख निफु रिप्रेजेंट तौर चखिबा अपॉइंटमेंट पीदबा मीन्स अखोई की प्रजा अदुनेबा मदुगी पाउ अखोई यौरेबा अखोई की लीडर ने चखिबदो अपॉइंटमेंट पीबिरक्त्रे हाइबगी अपॉइंटमेंट पीरक्त्रे हाइबदो अखोई की इंसल्ट तौबा अखोई अवाबजे ताबिदबा मदुगी दो अखोई प्रजा की कोक साइकी द सुम चंखी हाइबसि म थमजगेबा अदगी सेंटर न मथंगी दिल तो मतम द अखोई नो येंबसे अखोई की बीजेपी से अमतोइन हाइबा माने इशू नि पुखलेबा माने पुखतपसे अखोई जीरो टेररिज्म जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट terrorism haibama ade amana no talks with militants terrorist haiba masida khoina haibasi akhoi gi no talks with militants hai ta di akhoi da praja haliba suppose jiriba am da thokiba incident to the toriba organization do suspension of operation the labor militant organization involved to haire ni na haire amana haire adudi mosi militant or the terrorist oreba adu no talks with militants terrorist hai ta di makhoi gi hoji wai sanaba muina tharakpa organization wai san ta di magi agenda du collapse tau eba aduna people ga haiba man trust mana sum hari se panga na ngangi bra haiba ma adagi mana ngang base aida sum nganga ga tawdaba ona tene sum taw panga hajan bai do panga hajan ba tawdi prajana mongna trust thajara handra kani masigi trust se lapthoi gai ngasagi tyranny of distance lapthoi gai heleba lapthok pa ja koi si maning ne ba india gi maning hai tare maning ni aduna maning da leba sidi akoi si di yo ba khra wa leba makhon su yo de paisa su yorak pa da ten thai loi ten thai ba masigi si kala de reflect to ga ka da ngasa koi tamona gst gi tamdi khib do hanal erba da di अखोई पैसा थादबसे अखोई पैसा थादबसे बीजेपी लापका स्ट्रक्चर लाप खत होंगे प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग लाप अदगी प्रजा अखोई स्टेट की पैसा अखोई फंगबा खर होंगे अखोई सुम वा लेतारे पैसा थोड़ी इकोनॉमी से सुम सो खना लेतारी अखोई इकोनॉमी पैसा से जनरेट तौदी अखोई पैसा से लाओदोरीब अदुना वारगा लेबा सोसाइटी से करीगुम अब तौदबा फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेतबा पॉलिटिकल मैनेजमेंट लेतबा क्राइसिस मैनेजमेंट अहुम यावदबसे मसीना मणिपुर की प्रजा अहोब मलई पर्टिकुलर प्रजा होरीब मखई वारीब मखई तुंगद नुंगाइरोय अदुगा मसीगिसिना याम चाउबा कनोमना अखोई 1947 देना 1960 70 स्वाइद अखोई सुमाने सिमिलर अखोई ngang सेंटर तादबदगी मणिपुर मिलिटेंसी मूवमेंट इंसर्जेंसी मूवमेंट हाइगलेब मदुना अखोई सिदे हानदगी राइट टू सेल्फ डिटरमिनेशन मूवमेंट अदगी पॉलिटिकल मूवमेंट याम लेबनिना सुमददी सुमाने तौतादी मदुगी बूम तौरपगी तंजा लेबसीना पॉलिटिकल कई मूवमेंट कई लेबनीना सेंटर फजना डील तौदी अदुम अनरेस्ट लेनी अनरेस्ट लेबसे तौद मैमदुदनेब अखोना सोमना हंबी दुबाई थोना थोलीरा अखोई अनरेस्ट लेतारदी अखोई वा ngambangmoeb masi thawina tholibra ngachagi akhoi gasai geopolitics ta ngasagi hairiba masa ka khrabani akhoi se makhon wa ngamdana ba thawina tawribra haibase masi akhoi thanak khanjaraga tinjolaga khanba matam yaure akhoi leader myam chu khanba matam yaure an thamjagi okay thank you very much